Nina besilo nina bamjokane kaNdaba siyabingelela amagumbamano omhlaba izizwe ngizizwana lokhulumayo njengamanje Ushobalenkonkoni ohlala phansi le Newcastle ophuma khona odabuka endaweni yase Newcastle ophekwe kwamhlaba uyalingana ephekwa isidlo kuladlento sikanobamba esadlo umuntu samkhaphela ngamathi la ngalibalele ngithi ke madoda amadala njengamanje siphansi le kwamhlaba uyalingana empandeni enkulu la siphekwa khona ekhaya ngiphethe nenkunzi eyinkunzi Mshayiwezitha oshaya sebeshayile ophuma phansi endaweni yakwaXhosa khehla lamakhehla hawu mina ngathi shoba lamashoba ngithi mina gogo nogobile ngithi saluka sempondo ngithi vuma nje uyavume esweni sandla sombethe izulu nomhlaba lo ungakhuluma imanga sandla sibusa nesiphilisa nesiphakamisayo kunjalo madoda amadala makhehla amakhulu umshayi wabashayi sisekhaya namhlanje sizodla impande khehla udliwa yona hleli ngaphansi kwesihlahla namanje yiyo le impande hawu sukani madoda nina bakwamjokane kaNdaba iyatholakala lempande iyatholakala ibusuku nemini ikhona uyifune Eastern Cape iyatholakala uyifune Newcastle iyatholakala kuMshobalenkonkoni okwakho ukuyofika nje kuphela ufika uphatha icontainer yakho lokho nikubiza ngamalotion mama Vaseline futhi Vaseline uzosiphathela leyo container sifike sikuthi chatha phakathi ayisesiyozwa ngawe imphumela angitho kwala ekhaya vele konke ukuthi wakwampande siyababa siyashukula akukho kungenzeki ngathi mina ngoba ngelithasa lokuqala la ekhaya ngidokotela Mshayiwezitha lo indawo yase Eastern Cape phansi eqonce etolofiyeni njalo mina ngithosa lokuqala la ekhaya ngiyabonga ngiyavuya makukho ithwasele izemva kodwa sipho msinesithandana sisebenza ngokweqiniso sisebenza kakuhle ngoba nathi lento sinikezwa yona futhi sinikwa umuntu oneqiniso Nkosi ya osiqondisela kahle hambise kahle ngokwesiko uyabona nje uphuma kude Mshayi kakhulu tata uphuma kude Mshayi kakhulu tata inkulumo zethu ayifani futhi azifani sihlangene ngani mkhehla ngekubani sihlangene ngekubalo sihlangene ngokwelapha ikaywa isigahle lento mina ubambe isadla umuntu samhlelela ngamathi la ngalibalela umcabuza nkukhu inamatshwele yikhehle lipheka thina lelo udokotela u2+2 sizingane khehle hayi ngadla lena kodwa umsebenzi ukhona ngempela Ushobalenkonkoni endaweni yase Newcastle kunjalo khehla lamakhehla ngiyatholakala ubusuku nemini madoda amadala ningangifonela noma ngayisiphi isikhathi kule nombolo ewu066 177 4078 siphinde futhi u066 4078 asiqale phansi u066 177 4078 Ushobalenkonkoni endaweni yase Newcastle enombolweni ethi 066 177 4078 niyamazi ukuthi udokotela Mshayiwezitha kade mina ngithi sukani madoda ayikho inkomo yobuthongo #walala wasala mina ngithi evukamva idliwa zizagweba akekho umuntu othola izithukuthuku zenye indoda yonke yaziphakamela emhlabeni angikho ke lapho elamlethi naye yami number 67 94 69 570 hawu niyangazi ke mina ke suka mfana omXhosa ke lo mina vele ngiyaganga nami ngikutholile ukuganga sisazopheka sizogaya masiphuma sibuyele indawo ngendawo siyotholakala lapho esisho khona ukuthi njengami Ushobalenkonkoni utholakala phansi endaweni yase Newcastle nawe usuyotholakala le East London endaweni yase Dorofiyeni baza abantu ukuthi impande iphuma kwamhlaba iyalingana iyatholakala kulezi indawo kwasigadla senyama safele mazulu indaba zabantu siyakhulumisa ngakhuluma kwenzeka kunjalo lapho la sikhona kusazoba njalo kuphinde kube njalo futhi siyabonga